Ndagusuje cyane wowe ukurikiranye Kibelinka TV. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu cyo muri aka kanya. Nguhaye ikaze. Mu gitondo cyo ku itariki 20 Mata 2025, inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika Jorge Mario Bergoglio ariwe Papa Francis yatashye ku isi yose, hatangira ikiriro cy'iminsi 6 kibanziriza umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma. Kiliziya Gatolika yasobanuye ko Papa Francis wari ufite imyaka 88 y'amavuko yazize indwara y'ubuhumekero ndetse n'iy'umutima. Ni uburwayi yaramaranye igihe kinini. Papa Francis yatangiye kuyobora Kiliziya Gatolika ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 3 2013, asimbuye Joseph Alois Ratzinger ariwe wafashe izina rya Papa rya Benedicto wa 16 weguye kubera intege nke z'umubiri n'imitekerereze. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis hatangiye urugendo rwo gushakisha uzamusimbura ruzamara iminsi iri hagati ya 15 na 20. Ni igikorwa kizanzurwa n'itora rizakorwa n'inteko y'abakardinali. Ubu haravuga urutonde rurerure rw'abashobora kuvamo umusimbura wa Papa Francis, ariko twahisemo kubaganiriza kubavugwa cyane dushingiye ku mateka akomeye buri wese afite muri Kiliziya Gatolika ndetse no mu birebana n'ubuzima busanzwe. Uyu Mutaliyani w'imyaka 70 y'amavuko ni umunyamabanga mukuru wa Kiliziya Gatolika kuva muri Werurwe 2013. Niwe muntu wa kabiri wari ufite ijambo rikomeye muri Kiliziya inyuma ya Papa Francis. Inshingano za Parolin zibanda ku bikorwa bya diplomasi hagati ya Kiliziya n'ibihugu bitandukanye ku isi. Ntafatwa nk'umuntu wa Kiliziya gusa, ahubwo n'indorerwamo y'imirimo yagutse igera mu buzima busanzwe. Nk'uko ikinyamakuru The Guardian cyabitangaje, Parolin yagize uruhare rukomeye mu mikirano yahuje Kiliziya na leta y'Ubushinwa mu mwaka wa 2018, yatumye hashyirwaho abashumba b'Abashinwa. Mbere yo kuba umunyamabanga mukuru wa Kiliziya Gatolika, Cardinal Parolin yari ashinzwe gukurikirana imibereho y'abakristo bo mu gace ka Aquapendente muri Lazio, abari n'umwe ya Papa Benedicto wa 16 muri Venezuela. Robert w'imyaka 49 y'amavuko akomoka muri Guinea, yabaye archiepiscopi wa Conakry kuva mu mwaka wa 1979 kugera mu mwaka wa 2001. Abaperezida w'inama y'abepiskopi muri iki gihugu n'umunyamabanga mukuru w'ishami rya Kiliziya Gatolika rishinzwe iyogezabutumwa. Uyu mushumba yavuze cyane ku ngingo zikomeye ku mibereho y'isi. Rimwe na rimwe ibitekerezo bye ntibyakirwa neza na bagenzi be cyangwa se abo hanze ya Kiliziya Gatolika. Nk'umushumba akoreye igihe kirekire imirimo mu gihugu cyiganjemo abayoboke b'idini ya Islam, Cardinal Robert yavuze ko iri dini ari iry'amahoro n'ubuvandimwe, ashima umubano rifitanye n'iry'abakristo. Cardinal Robert akaba aragaragaje ko adashyigikiye ko abimukira bajya mu bihugu by'i Burayi, agaragaza ko ahubwo bakabaye bafashwa gutera imbere mu gihe bari mu bihugu byabo, kuko aho bajya nta gaciro bahabwa. Muri Mutarama 2012, Ban Ki-moon wahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yasabye ibihugu bya Afurika gukuraho amategeko ahana abaryamana bahuje igitsina. Cardinal Robert yatangaje ko iki cyifuzo kidafite ishingiro. Mu gihe abakristo Gatolika bari kwiyongera cyane ku mugabane wa Aziya, Cardinal Tagle ukomoka muri Philippines nawe abanwa nk'uwaba umusimbura mwiza wa Papa Francis. Cardinal Tagle w'imyaka 67 y'amavuko yabaye archiepiscopi wa Manila mu gihugu cya Philippines kugeza ubwo yahawe imirimo yo kuyobora ishami rya Kiliziya Gatolika rishinzwe iyogezabutumwa n'ibifitanye isano naryo. Papa Francis yagaragaje ko abaryamana bahuje igitsina ndetse n'abashakanye batandukanye nyuma bakongera gushaka badakwiye guhezwa ku mugisha w'Imana. Ibyo Tagle yabigiye kuva mu mwaka wa 2015. Cardinal Tagle kandi ni umwe mu bashumba bamaganiye kure ibyo kwemerera abagore n'abakobwa gukuramo inda ku bushake. Muri Kanama 2012 yayoboye misa yari igenewe kunenga iki gikorwa, ashimangira ko abantu badakwiye kwihunza inshingano yo kubyara. Muri 2013, Tagle ni umwe mu bakardinali bahabwaga amahirwe yo gutorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika, ariko ntibyakunze.
umugabane wa Afurika nturagira umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika, ariko Karidinali Turkson ukomoka muri Ghana ahanzwe amaso kugira ngo yandike amateka. Turkson w'imyaka 76 y'amavuko yabaye arkiyepiskopi wa Cape Coast muri Ghana, ahabwa inshingano yo gukurikirana imibereho y'abakristo bo mu gace ka San Liborio muri Napoli. Uyu mushumba wari mu nteko y'abatoye Papa Francis na Benedicto wa 16 asanzwe ayobora ishami rishinzwe guteza imbere siyansi kuva mu kwezi kwa 4 2022. Cardinal Turkson kandi yakanguriye isi guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, ubukene ndetse n'akarengane ku rwego rw'ubukungu, agaragaza ko ashyigikiye urushako rw'umugore n'umugabo gusa aho kuba urw'abahuje igitsina. Icyakoze Cardinal Turkson yageze havuga ko ibihugu byo muri Afurika byashyiriyeho abaryamana bahuje ibitsina amategeko akakaye, asaba ko habamo koroshya. Cardinal Erdo w'imyaka 72 y'amavuko akomoka muri Hongiriya, akaba ari umwe mu basabaga ko inyigisho n'amahame bya mbere bya Kiliziya Gatolika bikomeza kubahirizwa mu mwimerere wabyo. Uyu mushumba yigeze kugaragaza ko ashyigikiye ko abakristo batandukanye n'abo bashakanye badakwiye gusezeranywa imbere y'Imana mu gihe bongeye gushaka. Mu gihe amatorero yahamagariraga Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya Viktor Orban guha ikaze abimukira bashaka kwinjira muri iki gihugu, Cardinal Erdo we yagaragaje ko ibyo bidakwiye kuko byaha urwaho icuruzwa ry'abantu. Cardinal Erdo yabaye arkiyepiskopi wa Esztergom Budapest, aba n'umuyobozi w'inama y'abepiskopi ku mugabane w'Uburayi. Uyu mutaliyani w'imyaka 69 y'amavuko ni perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Butaliyani kuva muri Gicurasi 2022, akaba yaragizwe kardinali mu mwaka wa 2019. Cardinal Zuppi yahuzaga imyumvire myinshi na Papa Francis, cyane cyane ku guharanira amahoro. Yagizwe intumwa y'amahoro ya Papa Francis muri Ukraine, asura iki gihugu n'Uburusiya abisaba kugirira impuhwe ikiremwa muntu. Uyu mushumba akaba avugwaho kureba ku ruhande iyo bigeze kuguha umugisha abaryamana bahuje igitsina, kuko muri Kamena 2022 yashinjwe kumenya ko hari abahawe umugisha n'abapadiri ashinzwe ntiyagira icyo abikoraho. Uyu ni umunyaportugal w'imyaka 59 y'amavuko uyobora ishami rya Kiliziya Gatolika rishinzwe guteza imbere umuco n'uburezi n'ikigo cya Kiliziya gishinzwe uburezi bushingiye ku mateka y'ibisisigaratongo by'abakristo. Yigeze kugaragaza ko adashyigikiye ko abaryamana bahuje ibitsina bahutazwa, ndetse abona ko n'abagore bakwiye guhabwa inshingano y'ubushumba muri Kiliziya Gatolika. Cardinal de Mendoza yagaragaje ko ashyigikiye impinduka Papa Francis yazanaga muri Kiliziya Gatolika zirimo kudaheza abaryamana bahuje igitsina ku mugisha w'Imana, ashimangira ko Kiliziya ikwiye kugendana n'ibihe bigezweho. Cardinal Grech w'imyaka 38 y'amavuko akomoka muri Malta. Ubusanzwe yashyigikiraga ko Kiliziya Gatolika yagendera ku mahame yayo ya kera gusa, ariko yatangiye guhindura imyumvire kuva Papa Francis yatorwa muri 2013. Kimwe na Mendoza nari maze kubabwira, Cardinal Grech yagaragaje ko ashyigikiye ko abagore nabo bajya bahabwa inshingano y'ubushumba muri Kiliziya Gatolika isanzwe ihabwa abagabo gusa. Abamuzi bagaragaza ko ubushobozi afite bwo kumva ibintu mu mfuruka ebyiri bwamugira umushumba mwiza wa Kiliziya usimbura Papa Francis nawe wari ufite imyumvire itagira uruhande heza. Cardinal Grech yabaye umwepiskopi wa diocese ya Gozo muri Malta kuva mu mwaka wa 2005 kugera muri 2019. Abaperezida y'inama y'abepiskopi muri Malta, uro ni umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika iha Papa ubujyanama. Uyu mutaliyani w'imyaka 60 y'amavuko arebera abakristo ba Kiliziya Gatolika mu murwa wa Yerusalemu wabaye imwe mu ntandaro z'amakimbirane ya Israel na Palestine.
nyuma y'igitero gikomeye umutwe witwaje intwaro Hamas wagabye mu majyepfo ya Israeli mu kwezi kwa 12 2023, Cardinal Pizzaballa yemeye kwishyikiriza Hamas kugira ngo abe ingurane y'abana bari baragizwe imbohe. Cardinal Pizzaballa kandi yamaganye intambara ikomeje hagati y'ingabo za Israeli na Hamas. Ni umwe mu bashyize umukono mu nyandiko yasabaga ko habaho agahenge kugira ngo abasivile bahabwe ubutabazi. Mu gihe impande zihanganye zari zikomeje ibiganiro, Pizzaballa yasuye intara ya Gaza muri Gicurasi 2024, asura ibikorwa remezo byasenywe n'intambara ndetse n'impunzi. Ngabo rero aba karidinali bari guhabwa amahirwe yo kuba batorwa bakavamo papa. Nubwo abari bo bavuga cyane, ariko biranashoboka ko hari karidinali watungurana nko mu mwaka wa 2013, kuko niba kibabonaga ko Bergoglio azaba umushumba wa Kiliziya Gatolika, bitewe n'uko mbere nta muntu ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa se wo mu muryango w'abayezuiti wigeze atorerwa iyi nshingano. Nyamara ibyo ntibyabujije yuko azabigeraho. Ese iyi nshuro hari umunyafurika ufite amahirwe yo kuba papa wa Kiliziya Gatolika? Reka tubitege amaso. Mukomeze mugira ibihe byiza.